Ndene ya Meru County nithiritwe iri na thina inene kana mpanga inene ire migwirite ire kumenyeka ya murimo jwa nyimba na Kimeru kana wenda ukajwita murimo jwa cancer. Cancer nithiritwe kiuraga antu na njira inene muno rutene ruru rwa Meru na Kenya iri yonthe. Endi ndene ya Meru igitwika niyo itongeretie na mbajwa eje ya murimo jwa cancer iria itikumenyeka o mabungwa nimbi itumite murimo jwingia rutene ruru rwa Meru. Murimo jwa cancer i murimo yombite gukinya antu inya tumbo jwita national disaster. Katumba ake kwaria manto ya murimo jwa cancer thaira jora muntu munene ipole kirebo na kinyabo ni anto wajabatwe lakini mwananchi mdogo rarari affected na ya thai anto bajitwe sana anene beto inya batirikana irira muntu akwa muntu munene ukaigwa riu bakauga ndregirwe one of our leaders, they were main leaders ba Kenya akiwa we need to take drastic action akuigwa Dr. Laboso agukwa meshire mihasol rest in peace but otekumenya ne anto bangana bakwite ndene ya Meru General Hospital hospitali inge around Kenyatta National Hospital Provincial Rift Valley Provincial Hospital na inge but venera twene one ayantu babaingi sana ibayetwe na thirikari itiraumba kuthithia manto ya kung'ana utega mwananchi bamwe baratuyetwe na tukuigirwa kiao na kinya boito bera pole ni antu bakumba wita ng'ambo bamwe baumite London bange beta India bange beta America lakini twena muntu utekuumba wita kinya Nairobi. Antu mwanya ni bariritie murimo juju jwa cancer bakiuga ni jutwike national disaster kana jumenyewe burundene ya nthigurune ati ni juwite mpanga rutene ruru rwa Kenya mono rutene rwa Meru. Cancer thai kuingia zaidi ya mirimo ingi nture mwo kethira ya batwe eneo la Meru ikorare na ke press just the other day kurare kana Meru leading na we ya ndene ya Meru kethira gwi sehemu ndene ya Meru bado ikwirwa leading kurutererwa maua ko une ni ontobo bati ko yokirwa hatua very serious channel embecha inyinge nayo echoerwe experts bakongana ndawa cha kongana na kuinga wamba bora bwendelea Kenya onto wamba anto bari ya batena kiao. Daktari Kambutho ni daktari omonene ndene ya hospitali ya Robins ereri ndene ya Maua Town na natutariritie thina ya murimo juju gwitwa nyimba kana jwa kumenyeka ya cancer ni mbio yongwa itumajo gwata antu na ni najuma umajo kija kugwata antu na ni mbitumba kuthithia tukarigiria murimo juju. Kwa mbere buru murimo ya cancer na ritora Kimeru yitawa nyimba kichungu yugetwa cancer kana Kiswahili saratani, ugonjwa wa saratani. Kitumi kia murimo yuyu ya itumi hivi bingi muno bimwe binyawa bingi bitamenywa mwankanande lakini bira bituma cancer kana murimo yo nyimba yo atamuntu muno ni miturire kana kuria intobira mwiri yote kwenana nabyo mbere itara karaya cancer tainge yonturi ndi inge nonto mbere irio bidara birinde na ya fridge kana bieki kintugira itwa preservative nibikare gitari nene muno bikiamba kurewa wamba kuona nyama kana eria kana soda kana intoyontu matunda ya muthemba yeki kiratazine ya karamieri mingi nonto bwa kemigwere utumika weka interview ni tuma cancer ikeya kitumi kingi ya cancer ni rira mwiri yuongwa cells cia mwiri gakura cia kura imwikare ya ku stop gukura ikendelea kura riu ikethera muntu akaimba mwimbwa
na ria mwimbo yura yathiria kuimba ni yo yutawa nyimba kana kansa. Kiri ura madaktari yomba kupwithia kenda kansa menyeka mwimbo yuri yutawa kanyama kidogo katumwa chibitari ira nene kinya hospital na kungi kakathithura ithimi kenda murimo yuyu yomba kumenyeka thia mwimbo yuyu imbite nontu bwa kansa cells kana kansa itina thina. Kiri kansa kwi kansa ira ithara iri tawa malignant cancer na kwi benign cancer. Malignant cancer ni onthuku nontu ni osera imba ikura ikathukia mwiri, lakini irengi itawa benign cancer isero zira chikura na itethai na uthuku ki mwiri. Imwimbo yomba kurutwa na mtu atikachwe. Common places kana kuntukura cancer chiwata muno kile antu aka in breast cancer kana area ya nyonto kana cervical cancer iyo common muno kile antu aka na kile antu baba ngi nabo kwi throat cancer cancer mumero na mauri ni tuma muno muntu awatwa ni ono ntobwa mbagi kana tobacco kunywa thigara kwa wingi na kuli mirimo cancer ya kiu kana mara no itha humanity na kwithira muntu arite into biwiri chemical kumania na kuria mboga chuiri ndawa ira chakuira itebui kuira bya kora nontu antu bari rima mboga pakachoka pakawira ndawa mbere ntuku muwanja itirathira patu mboga inya ntuku embere kana yire bagumbire kuira ndawa chemical chakuira bya kuria nayo tikaibui muno koitu bwikirutana muntu awira mimera yo awe kuma mboga nchabi kana mirate bwiko tu interview arbire ya orira bitiramba wetera igita ndawa yamba kuthira ndene ya kimera kiu. Murimo juju jwa kansa ni murimo jwe no gwati bunene muno ndene ya muturire na mukarire jo Meru uria gukwirikana ndene ya Meru ni juju ongosete na nyingi jukirikana jwe ndene egembe muno anto kwije kene ja kiegoi bagitwika ni murimo juju jugwete jukarika kabisa. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maya mirigone ya igembe Maua.